abanyuruzwa tutavuze tuti umuntu wese abulubonye umuntu wiwe yanyurujwe atubwire twese tuje mu byambu iga abantu bafite ibintu byinshi iga mu gihugu nta bamareka bariho je nagiye muri Amerika muri département d'État bacha bambaza ngo mu Burundi ngo mwarafunze abajournaliste bashobora bazibazo ni none abajournaliste s'abantu jawe namfise tike ya rero ndamera nabi ndabaza abajournaliste s'abantu ngo yango agateka ngo kw'abajournaliste sinzi ibintu bagiye barambwira nanje nari nadori camuga ni umujournaliste yitwa naka intuzeye idosiye inimero ni mwamuciriye amezi 31 si imyaka 5 n'ukwezi kumwe ntafunzwe muri Amerika mbona imishatsi yatanguze irahindukira uko yigombeye ibi by'abantu bafite ibintu byinshi kunyuruzwa icyo gihe nagiye muri Amerika narinzi byinshi twasanze kuva 60 nakangaye hari imyaka hafi 50 umunsi muri Amerika batisha umuntu atishwe wari umunsi umwe nari ndawuzi itariki ibi bintu by'ubuzima bwa misi yose abantu ntumenye ibyo bapfa bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore urumva ibintu bapfa ni byinshi rero ukibona ikintu kibuze nyarutsa kuvuga tuje mu byambu abantu barapfa utuntu twishi ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitira ingumu umunyicire nicyo twavuga tuti abantu bose tuzabona semero zaza mu byambu abura cyo kugenda umuntu uti naka kataboneka kuma afite ideni ry'abandi bariko bamurondera yinyegeje umva rero kubera bapfa byinshi rero tuje turavuga tuti yamara turabuze naka hanyuma abantu rero ikintu ntibavuga n'ingorane bafise rero iyo hari umuntu yabuze barambwiye nko mu Rumonge ngo barigeze kumbwira abantu umuntu babuze bagasanga yapfuye ugashoboza uti none ujya hari usanga ari cyo bapfa n'undi muntu yega abantu bose sabatagatifu yega ni kwisi Jesi nibaza ko kwisi hari n'umuntu atagira icumuro kwanza umva rero ivyo byose ni ibintu bishika igihugu naho kiba ari gito ni kinini ingorane ziri mu gihugu ni nyinshi ni duhora dufite amadosiye abagore bica abagabo abagore bica abagabo abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore ntituzifise kandi n'abagumya banga barimo ugasanga umugumya banga bamushiririye ugasanga ntuze yagize uku umugore agafata amazi y'amarike agashwa ku muntu agacapsha wese rero ingorane zaba ziriho hari abantu bapfa ibintu byinshi gusa iyo uhagize ubura vuga uti mwene naka arabuze ringaha tukaja mu byambo twese